abasakhulayo bangani bathwele nzima udinga amankazana kulezi nsuku. Nxa amankazana litshona lama-maski pho sebedinga njani amankazana? Sokuthiwa luhlupho olunye olumangalisayo. Vele mina nginje angathathwa mbothi sazothathwa ngendaba yama-mask. Vele abasakulanda bafana. Abasambo. Akutshela abantu sini ukuthi kuyini osungani kuyahlupha akhona ukuthi baphosa amazwi lezinto ezinjalo. Lasemachechi lapha ade siphephela khona ukuthi singathola imendo akusayiwa. So kambe siyabathola njani? Ngifuna ukhulume kabanzi sibili ngodaba lolu. Khulume kabanzi utsho lokuthi kuhlupha kanganani. Qhubeka mama. Kuhlupha ngakhona lokuthi imendo asoze sayithola. Wesi akuthula kubuyela emuva sikhula siya phambili. So ukuthathwa hayi kuyabanzima kithi thina singakathathwa ngoba lamajaha sisawabondla sasisiyeni ngenxa yamask. Umuntu uzathi zathatha umuntu kade ngalamazinyo apheleleyo. Sina umuntu engasasinanzeleli. Kodwa wena ulawo phela. Ngilawo kodwa yena ubufakazi abengelabo ukuthi ngilawo. Ngoba ngabonakala sekhipha imask phambi komphakathi sembothiwe. So nxa amajaha elilanda athini kade athi khipha imask ngibone ukuthi ukahle. Hayi vele asasilanda. Akusilanda asasilanda. So manje lizanzani mntwana? Hayi kutsho sizaze siye kufa sisodwa. Kuhlupha kanganani enhlizweni khona? Hayi lokhu kuyahlupha ngoba thina akusafani labazali bethu bathathwa bathatha thina imthatho sayithola. Okuyinto ade kuyisifiso sethu sibili njengabantombazana. But hayi asisayitholi ngokubona kwami. Wena ubufisa ukuthi utshadwa nini ngokubona kwakho? Mina ngawubethe bengitshadela siye. Then kwasokusazakala. Angithi kwasokubuya khona kwama-corona. Ngesifiso sami bengafisa bengitshade 2020. So ujaha wagcina baleka ngokuthi kazange akuboni ubuso bakho? Wabalenga indaba zama-mask. Wayengalaqinisa ukuthi ume njani? Hayi siyabonga mntakamama, sibonge kakhulu. Silethemba lokuthi kuza kulungela. Siyabonga. Alright baba. Sibonge kakhulu. Baba Mahlangu, siyabonga kakhulu ubambe khonapho. Siyabuya kuwe ngamafutshane baba Mahlangu. Ubambe khonapho ke ngibuyele. Ulungile. Ubamba khonapho. Kodwa singakayi kubaba uMathiya. Umama lapho ukhuluma sibili uqinisile enhlizweni ukuthi ukhona ngani kuyahlupha. Xa sesikhangela imendo lapha. So kuhlupha kanganani khonokho? Kuhlupha ngokuthi uzasukela umuntu njani, uzakhombisa njani, ngizakufaka ngesindebela ngenze ngikhulume ngokuthi ngokushela, uzakhombisa kanjani umuntu ungambonanga iface. So into eqakathekile thina abafana sikhangwa iface before singakafiki kwendaba. Maqashe ukubheka ukuthi iface yakho i-right. Lenze sibheka lo mzimba wakho. So manje ngizokubheka umzimba yenza ukubona i-right, kodwa iface ke mangakuboni. Ngizakushela njani la uzangiqoma njani ungamboni ngakubona kuthi ngifakele into le ebuthini every day. So ubunzima obukhona kona lawo.